Katagali nagira ngu nobu ihanga liri omu buzibu bw'emihendo y'ebintu kweyonjera abazaire nibateekwa kukola ekiri kubasika kureebeka ngu abaana baabo bagaruka omu mashomero. Kandi nyenda kushaba ngo abazaire uko ubwenge bw'okuhereza omwana n'okumwegyesa mbwenu mwegyesa abaana banyu bagaruka omu mashomero nimanye ebintu tibyanguhi konka mwayegyesa abaana nibwo obwenge obu turikuba twasigira abaana itu twarugireho bagaruka omu bigyere byaitu nka Reverend Twesigye owayahurwa twasiimira Ruhanga erizooba nabo bahinduka abahereza b'ekanisa kandi abahereza b'ihanga abarukozibwa kandi abaine obwenge. Reverend Edward Twesigye otungira obwahule nagira ngu okushomesa n'ekintu kikuru nawe ashabira abazaire obutahwa amaani omu kuherera abaana baabo. Nyowe okusoma kwange nkasoma namala eky'omukaaga kyonka hati nkosere certificate mu theology kandi nkugenda ha diploma kandi na degree kwenda kugisoma. Reverend Edward osindikirwe omu busabadiikoni bwa Kakumiro nagira ngu naza kuhereza Mukama n'omutima gumu. Kandi nanambere nkuhereza abantu tinkujja kubaswaza tinkujja kwiba sente z'ekanisa nyowe ngensere nkuhereza Ruhanga kandi n'emyaka binene yinkosere mbaire nimpereza Ruhanga n'omutima gumu. Venerable Reverend Benon Tuliamu Bugana sabadiikoni wa Katikenjeyo ashabire Reverend Edward okuhereza Mukama n'omutima gumu. Niwe mujunanizi wa mulungi muno omulimo oguroho empeera kandi oguroho ekitiinisa kingi kulaba mukwebundaaza ebigambo bitugambira ngu mukeetwa okuheereza muteetwa kuheerezebwa. Ekindi oshanga hariho abashiija abemba babine nk'abaana abatari official abatari bo bakaza bagiite obwire bwahika baruga omu magara g'ensi egi oshanga abaana abo nabo batabarwa abugiga obw'omuzaire wabo omushiija abaana bafa kubi betantara oshanga batagira kukura kwabo na munonga omu by'okushoma. Gasha kwa Thomas tumwebaze.